Paka ya sekolo e nnile le dikgoreletsi di le mmalwa ga e sa le COVID-19 e itelekela mo nageng. Monongwaga sekolo se simolotse dibeke tse pedi morago ga nako ya tlwaelo, mme dikolo di emisitswe gape ka Seetebosigo fa di ne di tswala beke pele ga nako ka ntlha fa naga e ne e bewa mo legatong la bone ka maiteko a go thibela kanamo ya COVID-19. Lefapha la Thuto ya Motheo la re barutwana ba latlhegetswe ke nako e botlhokwa ya thuto. We know that we already came to 2021 with a deficit from 2020. Many learners, many grades in many schools did not finish the curriculum of 2020, which then was carried over to 2021. Fa lefapha le enwanokeng ke batsadi le maphata mangwe a thuto, mekgatlho ya barutabana ya re malatsi a le 5 a Diphalane ga na dira pharologano go boloka nako e setseng e latlhegile. We will not allow the department to undermine labor peace if they don't appreciate our understanding of the situation of COVID, that we do not want disruptions. Let them not touch the days of the teachers in terms of the holidays. The unions as a collective, NAPTOSA included, remain steadfastly opposed to the removal of the holidays. We see it as unreasonable, inconsiderate, and not taking into consideration the mental health of our teachers. Mekgatlho ya barutabana e tlhokometse dikgatlhegelo tsa maloko a yona. Batsadi bangwe ba dumalana le gore malatsi a khunologo a phimolwe. I feel that schools shouldn't close because these kids, they are already lacking behind in their academics. Setheo sa makgotlataolo a dikolo FETSAS sa re maphata otlhe a tshwanetse go buisana. Le fa setheo se sa emenokeng go phimolwa ga malatsi a khunologo, sa re dikolo di tle ka maano a tsona a go fitlhelela nako e latlhegileng. We believe that it's still possible to have a catch-up program in the school, and the decision should be made on grassroots level. We request the minister to trust the school leadership to work out their own catch-up program. Khabagare lefapha la Retshwetso e tla tsewa morago ga kopano e kgethegileng ya kgotla ya bakhuduthamaga ba thuto fa gautshwane. Fela se se raya gore batsadi ba name ba iketlile ka maano a malatsi a khunologo a dikolo.